Nastavljamo sa Elanom u fenomenima. Iako volimo da vam pričamo priče koje nikada niste čuli, danas smo rešili da vam pričamo jednu priču o kojoj je čuo čitav svet. Na 2 kilometra od centra grada Bajine Bašte teče lepa zelena Drina, na sred Drine stoji stena, a na sred stene stoji kuća. Više od 50 godina opstaje ovaj fenomen. Reka je nekoliko puta rušila i nosila, ali njeni uporni i orni tvorci gradili su je iznova i iznova, sve jaču i stabilniju. Sve je počelo onog varljivog leta 68. kada je grupa bajinobaštanskih dečaka podasaka obližnje srušene šupe napravila mesto za odmor na steni, sa idejom da se zaštite od sunca. Iste godine, u jesen, nabujala Drina odnela je daske sa stene, ali ne i ideju i njihov entuzijazam. Već sledeće godine izgrađena je prva kućica na steni. Materijal do stene prevozili su čamcima i kajicima, a veće komade su puštali u vodu nekoliko kilometara uzvodno, a zatim su ih hvatali, izvlačili iz vode i dovlačili na stenu. Kućicu je 6 puta nosila Drina. Posle velike poplave 1999. godine na obnovu kućice čekalo se sve do 2005. kada su na stenčici izlivene 2 stabilne betonske grede kao čvrsta osnova za postavljanje drvenog objekta. Poslednji put je Reka odnela kućicu 2010. godine, a već 2011. ona je obnovljena i stoji kao prepoznatljiv simbol Bajine Bašte. Svetsku slavu kućica je stekla 2012. godine, kada je Novosađanka Irena Becker napravila fotografiju kućice koja je završila u nacionalnoj geografiji. Time je izazvala veliku pažnju, pa je 2013. engleski Daily Mail posvetio članak, a Business Insider svrstao je u top 16 najčudnijih kuća na svetu. Pored kućice prođe i zaustavi se hiljade i hiljade ljudi, na čamcima i splavovima iz celog sveta, jer se na reci Drini svake godine u julu mesecu održava spust poznat kao Drinska regata, koji postoji već duži niz godina i okuplja ljude iz celog sveta. Kućica je sada dobro opremljena. Ima kuhinjicu, struju, vodu. Najzasluženiji za opstanak kuće bio je Milija Mandić, koji je nažalost preminuo pre par godina. Nas su do kuće odveli Miloš Savić i njegov pas Lili. Prva kućica je napravljena, znači, 68. U međuvremenu 6 kućica je Drina nosila i ovo je 7. koja je napravljena u leto 2011. da bi u jesen bila proglašena za fotografiju meseca na nacionalnoj geografiji i od tog momenta počinje njena popularnost. I moram da naglasim da je svih 52 godine razne ekipe su ovde dolazile i one su i stvarale ovu popularnost i brend. Smo dolazili iz iste ljubavi kako onda, tako i danas. Da. Isto tako, 42 godine ona postojala da manje više niko nije znao za nju. Da, samo vi verovatno u Bajinoj Bašti. Ali mi smo dolazili ne znajući da će doći vreme kad će biti toliko i poznata. I ona je postala i brend Bajine Bašte i Bajina Bašta je poznatija po kućici nego kućica po Bajinoj Bašti. Tako da to je nešto što, eto, ovako, i mnogi kogod prolazi, on mora da svrati, da slika, snimi, bar na obalu ako ništa. Kako izgledalo početkom, krajem 60-ih, početkom 70-ih, nešto smo uspeli da sačuvamo, iako su mogućnosti za slikanje bile jako teške u tom periodu. Sad je to malo lakše.
Niki. Evo, to sam ja gore na slici, taj skok gore prvi. Ovo je, To sam ja. koliko godina ste imali? To je prva kuća. Šta ste imali? Pa velik, krupniji sam bio nego on. Je li ovo Petar Čelik? Nije, to je... A ovo ste vi prvo? Ne, ovo sam ja, ovo mi je drugar. Ovo je njegov brat. On je učestvovao u svim tim godinama isto. Međutim, nažalost, pre 3 godine je preminuo. Ovaj drugar isto je bolestan, ne dolazi više. Razne generacije su prolazile i odlazile vrlo kratko i, kako bi kaže, neko je imao više entuzijazma ili želje, ljubavi i prosto ga je vezao kao što sam ja i ovaj pokojni Milija. Ali ja sam svih 52 godine ovdje. Svaki čas. Jel dolazite svaki dan ovde? U leti sam svaki dan, tako da u principu ova kućica ne samo što traži održavanje i ta kućica je specifična iz razloga što je baš ovde postavljena na steni, nije na obali i prosto treba znanja i umeće da bi se ona održavala cele godine. Ona je, sem što više ne leži na steni, malo je uzdignuta i ove stranice od sobe, prva i druga stranica, pred zimu se dižu na plafon i tako ostaje preko zime. U slučaju ako naiđe veća voda, ona bi prošla kroz nju, ali do sad nismo imali taj slučaj da bi ih proverili. Ova kućica je prava tema za našu emisiju, jer osim što je zanimljiva i jedinstvena, ona pokazuje kako ljudi, kada imaju elana i entuzijazma, mogu da istraju dugo sa svojim idejama. I kako te ideje mogu daleko da odu.